Wah, awang, you punya video macam gangster leh. You punya pattern pun macam gangster rakam. Kenapa macam tu ini yang satu customer tadi dia tanya awang punya lah. Sebab apa? Sebab dia datang dari Labis sana. You ingat tak tahu Labis mana? Labis dekat sebelah Segamat kan? Tanya dia, bang macam mana? Kenapa datang sini Oh, dia cakap nak deliver loan kedai. Oh, congratulations. Pakai IC saja sudah boleh loan kedai awang sini memang macam ni lah. Lepas tu saya tanya lah, bang ada apa komen nak untuk awang? Kasih sikit lah. Nanti awang nak improve betul tak? So dia cakap, wah awang you punya video macam gangster sikit. Wah cakap selalu kuat-kuat lah. Inilah itulah. Tapi dia suka. Dia cakap dia suka lah. Oh, okey lah. Sebab kenapa awang mau macam ni? Bukan I punya rambut mas warna putih macam gangster Sebab dulu ada cubalah curry pop. Rambut curry pop tahu kan? Tinggi punya. Kurang sesuai dengan I. So, tak match I tukar style macam ni lah. Oh, malet. Orang suka sikit lah. So, ada orang cakap, Wang, you punya video boring leh. Lembik je cakap. Oh, so I kena semangat lah. Betul tak? I kena semangat. Cakap kena kuat lah. Baru you orang tengok so awang okay punya lah. Awang bukan gangster lah. So, cakap kalau ada kuat sikit, yang kurang seronok sikit, sorry lah kawan-kawan. So, kau orang rasa lah, awang punya rakam, awang punya video kena macam mana? You kasih komen sikit lah. Awang kasih, tengoklah nanti improve sikit, okay? So, rambut style tak okay ke? Mau tukar ke? Atau macam ni masih okay lagi? Kau orang kasih komen sikit awang tak mau cari gaduh punya Follow awang, dapatkan info dan knowledge creator.